Tala Fou o Tala Fou. O le asia si mai mo le ulu ai taimi le Premier Fou mai Ausetalia i le whaai ungo le vaiaso, ma le ulu ai taimi lea talu mai lea lua fese punu ma le fitu. O wha maria mai le Parlemia Anthony Albanese, o le atali malo ai le Annual Leaders Meeting i le whale le Parlemene i Canberra i le asto nai. Le a whai malanga fo i le Premier i Adelaide ma Perth, mai wha aso le umio lana whai ngā malanga. Ta wale nai news o le awhero i atu fo i nisi o tai wha pisi nisi o community a sai nei le atunu, ai wa ta ua Albanese o le asesi mai o Li Zhang o se awa no ta ua e whatara no ai fo i nisi ma ta upu ta ua i le wā o atunu e lua. E tō rua nia li o lo sa i le temine o no le mua se fale Newcastle i le masino mati whai mai reo o le fale i Islington na mui le tau le aso ruasfuni mo mati ai te le se vaenga o le fale u fale angaina. O le sona wha matu mai e leo ata mai le CCTV o lo iloa atuai ni ari se to o lua e manatu leo e ono soani le latu suenga. O le isi o la eise o fulanu moli high V shirt ma se vai boots ma se matatio ata wha pena fo i Malaysia rii. E leo ta ua se isi na a fia nei wha anwenave a lo taro sanga leo ni se si la fia ri i e to o lua i ata i a wha fiso ta iwa beane leo. O se whalawalawe se whalawhainga ruenga i le whaitua Altona North i Melbourne, le olo o a whaina i se tangata whainga ruenga whamaiolo i se tūranga tinga ina. O ri patia le 7 News o se lifi i te tonu le no whanga whainga ruenga na tupoi le wha le tonu, le wharenga o si o loa i le pō na pō. O le na a fia pe a mare fastfulu tau sanga le matua o lo tinga ina le Royal Melbourne Hospital, ma lo su ina le WorkSafe le a whalawalawe. Pa mai sai ai fo i reo i no whanga le pō na pō, a lo whaataria se isi ripoti le mafuanga le whalawalawe. O se tina matua mai sini wa iau na ia tangata si aki pili o alatou kesi ina ua iei loala na pili e valu se furu pasene ua overcharge pe siri atuai le titongi na ilo le pili sao sa tatau o na iai. O lea tina matua o lo ta ua le 9 News na ia ta ua le whaate ia o ia ina ua mawane lana pili i le meri i le masina taruai mai le Energy Australia mai iei loa ai e ono se lau fase fulu. Whainga tāna tali tonu tina o na e sea wha o ngāla na kesi mai tape i le tere o taimi. Na ia whafso tai le Energy Australia ma whaia fo i ana suenga i le mita ma wato tu ina mai ei nei le piri sao e na o le se lau se furu tā la no no winga e siria ma le lima se lau tāra Australia sa overcharge ai. Ta ua le ripoti se whamtaranga ma le company e le tise na mafua le piri lea e ono se lau wha se fulu o na o le reading po le whaitaunga i le mita sa tau atu e le tina. E ui lea o le whamanatu ma le tina matua a wale whatamala a sira i piri matoe siaki po o sao ina ia mauai fo i se whamama venga i tupe whaaru o le nei vai tau. Tala muri o le walo ia mai ma whalawa i tele le whaailo le Olimpeka luawhirua Fou Paris o se pūlou e ese mai fo i isi whaailo e peo na masani a ita ruai. Ta ua le ala taiva o le pūlou le ta ua le Phrygias e yeisona so tanga umi ma le atunuu o lo tani malo o Farani ma o se whaailo o le sao le tonga. Sauno le presidente o Olimpeka luawhirua Fou o le mascot lea na moa i whaailo le luawhirua lua ma ua masani ei le atunuu e lo mia fo i stamps ma vaenga o whale te tele ma e whaailo ai Farani malona malo. O ta alonga o le Olimpeka i Paris e amata i le asoruasfuru no Iunai, a o ta alonga o Paralympics e amata i le asoruasfuru marabalu o kuso, ma o stasi o wha moe o lausi la fia le tua tele turi mata ia, ta ngata ta alo i longa o le rarangi e tausini o ai, mo wha ai longa, ia e mai se fo i o awa noa, wha mnia i nai ta leni ese i tūranga tau ta longa. Tara nāre radio Samoa wala wha Fou mai nei fo i a stofi, to e whairo i fo i a tai au i le temi wha penei, mo seisi wha poponga. Manuia ngā ruenga o whenga iai, wha soi fo ia.